Dubai ni umwe mu mijyi izwi cyane ku isi kubera iterambere ridasanzwe, inyubako ndende cyane, ubucuruzi bukomeye ndetse n'ubuzima buhenze bukurura abantu baturutse mu bihugu bitandukanye. Uyu mujyi uri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu wubatse izina rikomeye nk'ahantu hatekanye, hatuwe n'abantu benshi baje kuhakorera ubucuruzi, ubukerarugendo n'imirimo itandukanye. Buri munsi indege ziturutse hirya no hino ku isi zimanuka ku kibuga cy'indege cya Dubai zizanye abakerarugendo n'abashoramari. Abenshi baba bashaka kwibonera ubwiza n'iterambere by'uyu mujyi. Mu mpera za Gashyantare 2026 amakuru yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye avuga ko mu kirere cyo mu karere ka Gulf habonetse drones n'ibikoresho bisa na misile. Ako kanya inzego z'umutekano n'ibihugu byo muri aka karere zatangiye gukaza ingamba zo kurinda ikirere zikurikirana ibyo bikoresho bivugwa ko byagaragaye. Nubwo aya makuru atigeze yemezwa ku buryo busesuye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka BBC News, Reuters cyangwa Al Jazeera, yateye impungenge abantu benshi ku isi. Benshi batangiye kwibaza niba umujyi usanzwe umenyereweho ituze nka Dubai nawe ushobora kugerwaho n'ingaruka z'amakimbirane ari hagati y'ibihugu bikomeye byo mu karere. Kuva uwo mwanya isi yatangiye gukurikiranira hafi ibibera muri aka gace, hibazwa niba ari ibimenyetso by'igitutu cya politiki cyangwa intangiriro y'ikibazo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere ndetse no ku isi yose. Ubusanzwe Dubai izwi nk'umwe mu mijyi ifite umutekano ukomeye cyane ku isi. Ubuyobozi bw'iki gihugu bushyira imbaraga nyinshi mu kubungabunga umutekano w'abaturage, abakerarugendo ndetse n'abashoramari bakorera muri uyu mujyi. Mu rwego rwo kurinda igihugu n'ikirere cyacyo, United Arab Emirates yashyizeho abasirikare bafite imyitozo ihanitse ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho rishobora kumenya no gukumira ibishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Radari zigezweho, sisiteme zo kurinda ikirere ndetse n'izindi ngamba z'umutekano bikora amasaha 24 kuri 24 bigakurikiranira hafi biri mu kirere no ku butaka. Niyo mpamvu amakuru y'uko hari igitero cyashoboraga kugera muri Dubai yatunguye abantu benshi ku isi. Ibi byatumye ibihugu byinshi n'itangazamakuru mpuzamahanga bitangira gukurikiranira hafi ibibera muri aka karere, bishaka kumenya niba koko uyu mujyi ushobora kugerwaho n'ingaruka z'amakimbirane ari hagati y'ibihugu bikomeye byo mu karere ka Middle East. Intandaro y'igitutu ituruka ku makimbirane amaze imyaka myinshi hagati ya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ibi bihugu bimaze igihe kinini birebana nabi kubera inyungu za politiki n'umutekano mu karere ka Middle East. Kenshi byagiye bishinjanya ibikorwa bya gisirikare, gahunda zo gukora intwaro za nucleaire ndetse n'inkunga ivugwa ko ihabwa imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Ibi byose byatumye uburasirazuba bwo hagati buba ahantu hakomeje kugaragaramo umwuka w'amakimbirane, kandi akaba ashobora kuvamo intambara nini igihe icyo ari cyo cyose. Mu bihe byaherutse amakuru yatangiye kuvuga ko drones na misile byoherejwe mu bihugu byo mu karere ka Gulf harimo na United Arab Emirates. Ingabo zirinda ikirere zahise zishyira mu bikorwa sisiteme zo kwirinda, maze zitangira gukurikirana no kurasa ibyo bikoresho mbere y'uko bigera ku mijyi. Raporo zimwe zagaragaje ko habonetse umubare munini wa drones n'ibikoresho bisa na misile. Byinshi muri byo bikaba byarashoboye gukumirwa n'ubwirinzi bwo mu kirere. Uko Dubai yitwaye nyuma y'ayo makuru yateye impungenge byagaragaje uburyo umujyi witeguye guhangana n'ibibazo by'umutekano. Inzego zishinzwe umutekano zatangaje ko sisiteme zo kurinda ikirere zashoboye gukumira byinshi mu bikoresho byagerageje kwinjira mu kirere cy'igihugu. Uwo mutekano wihariye watumye nyinshi muri drone na misile bihagarikwa mbere y'uko bigera ku mijyi ituwe cyane. Nubwo ayo makuru yateye ubwoba ku baturage no kuhakurikirana amakuru ku isi, ubuzima muri Dubai bwakomeje mu buryo busanzwe. Abantu bakomeje ibikorwa byabo bya buri munsi, ubucuruzi n'ingendo z'indege bikomeza gukora nk'uko bisanzwe. Ariko nubwo ibintu byasubiye mu buryo byihuse, icyo gikorwa cyatumye isi yose yongera kumva ko n'imijyi ikomeye y'ubucuruzi n'ubukungu ishobora kugerwaho n'ingaruka z'amakimbirane, cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati hakiri kugaragara ubushyamirane bwa politiki n'igisirikare. Impuguke mu by'umutekano mpuzamahanga zivuga ko nubwo amakimbirane ashobora kwiyongera igihe hari ibitero cyangwa ibisubizo bya gisirikare, ibihugu bikomeye bikunze kwirinda intambara yuzuye kubera ingaruka zayo zikomeye ku isi. Zigaragaza ko ibiganiro bya diplomasi, imishyikirano y'amahoro ndetse n'inkunga y'imiryango mpuzamahanga ari byo bishobora kugabanya ubukana bw'amakimbirane. Ariko kandi izo mpuguke zihanangiriza ko mu gihe byakomeza kwiyongera,
byagira ingaruka zikomeye ku isi yose. Akarere ka Middle East ni ingenzi cyane ku bijyanye na peteroli kuko ikibazo cyose cy'umutekano muri ako gace gishobora gutuma ibiciro bya peteroli bizamuka ku rwego mpuzamahanga. Ibi byagira ingaruka ku bukungu bw'ibihugu byinshi, bikongera ibiciro by'ibicuruzwa, ingendo z'indege ndetse n'ubwikorezi. Nanone umutekano w'akarere wakomeza kuba ikibazo gihangayikishije kuko intambara ishobora kugira ingaruka ku baturage benshi, ku masoko mpuzamahanga no ku mutekano w'isi muri rusange. Nubwo Dubai ikomeje kumenyekana nk'umwe mu mijyi itekanye, iteye imbere kandi ifite ubukungu bukomeye ku isi, ibibera muri Middle East bikomeje gutuma isi yose nayo iba maso. Ibyabaye byagaragaje ko n'imijyi izwiho umutekano n'ikoranabuhanga rihanitse ishobora guhura n'ingaruka z'amakimbirane mpuzamahanga. Ariko kandi ibi ni ibihe byatumye n'abayobozi b'ibihugu bongera gushimangira akamaro k'ibiganiro bya diplomasi n'ubufatanye mu gukemura ibibazo aho gukoresha intambara. Icyifuzo cy'abatuye isi ni uko amahoro n'umutekano byakomeza kuba umusingi w'iterambere kugira ngo ibihugu byose bikomeze gutera imbere mu mutekano no mu mahoro arambye. Nitwa Umutesi Gloriose, ndabashimiye.